livi laNkulunkulu kumcoka ukuthi siladi kahle, kungabi nje kuva ngetindzaba. Uyathi uNkulunkulu evini lakhe usitshela ukuthi wembula timfihlakalo takhe kubaprofeti noma etingcekweni takhe. Uyabona, uNkulunkulu akembuli timfihlakalo taSathane. uNkulunkulu akasibhizi ahamba asitshela ukuthi Sathane utawukwendani. Kepha uNkulunkulu uhambe asitshela ngaye ukuthi yini layendako noma latawuyenda, lejulile liso lenyama lelingeke liyibone. Khumbula, sinamoya waNkulunkulu lohlola embule lokujulile kwaNkulunkulu emcabangweni yakhe. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle, ngicela kukuhlephlela kuJohane sahluko 5 sitawufunza khona livesi laka 4. Bekuvame njalo kuthi kwehle ingilosi yenkosi ifike iwatamatamise lamanti. Bekuthi lowo longene kucala emuva kwekutanyatanyiswa kwemanti aphile esifeni sakhe, noma engabe saluphi luhlobo. Yini leyenda kuthi mawufunza livesi lelilandzelako, yini leyenda kuthi kube nendvodza la leseyihleti igula iminyaka lengu-38, lenayo beyisolo ita lilanga noma umnyaka ngeminyaka ita kuleli chibi lapho labanye bebaphiliswa khona, kepha yona yahlala 38 weminyaka ingaphili. Uyathi labanye bebefika nje umnyaka ube munye baphile, labanye bebefika lilanga libe linye noma li-hour libe linye baphile, kepha ku-same place. Nayi indvodza yona ihleti 38 weminyaka solo ayiphili. Yini umehluko? Ngicela kukhumbuta, uyalikhumbula leli vesi lelithi umncintiswano awusiwo webantfu labakhona kugijima kahle kakhulu. Nembi ayisiyo yebantfu, ayingcotshwa abantu labanemandla kakhulu. Bese kuba nengcenye lethi kepha sikhathi nematfuba kubavelela bonke. Leli vesi leselifundzako lithi esikhatsini lesitsite bekuvame kuthi kwehle ingilosi yenkosi ifike itamatamise lamanti. Bese-ke lithi bekuthi lowo longene kucala ngesikhathi kutanyatanyiswa emanti. Uyabona abantu bebangahlala la, bahlala ilanga lonke, bahlala umnyaka wonke, kepha abantu bebangaphiliswa ngilokuthi sewuhleti isikhathi lesidze, bekaphiliswa ukuthi ubambe lithuba kuleso sikhathi. Ungathandaza sikhathi lesidze, kepha kufuna ukuthi usathandaza bese ugadza lento lekuthiwa lithuba, opportunity. Ngicela ke kukushiya nabase-Efesu 5:16 uthi nibambisise emathuba. Akasho ukuthi nibambisise sikhathi, kepha nibambisise emathuba. Kumbe lingaba khona lelithi nibambe isikhathi, but bambisisa emathuba. Thani uhamba lamuhla, leli langa lina 24 hours, kepha kuleli langa kunemfihlo yemathuba ekukuthutha la ukhona khona. Kulenyanga, kulomnyaka kunemathuba. Ngithi kuwe bambisisa emathuba, ngiwo latakuthutha la ukhona khona. Akusiso sikhathi lesithe, kepha utawuthuthwa
uma utawubamba lithuba lakho. Amen.